twegu say dia na enu kwase attention TV ya de kame ya hwefo kra na we enkensuo kra enkensu foforo kra bro ni beka say fresh one pa na me de eba besumu ye nyina ye nim na nsentem ya ma me agrada ne ho sensem ekofa TV license ne de gege ka ho a enei wa be pa na chi afa Kristo say your friend evangelist ai enso wa ensem da so ekoso na ne nyina efa eye Nana Brown na agrada echirimu anase Mama Pat Evangelist Pat echirimu na jeze Nana Brown informant ai wo hye ntuma mu no wo keka no na asem no wo kira wo so watena so ache ensem de fiti ba ya ache kransan ye ba be che wo no agrada de na kwa akotum ni ensem bebre na wo ye na bi senk wo nkasa ensu sese de asa abroso ai ya broso enti na oso o mana na Brown ehu ni gina bia na se ne pempenso a wedru no oso o mani gina wo hono ma woto ne chok na wotwa so anya za de ensem ebe bobo apa de ano be ye den pa ena wono na Brown so ne ho ensem egu apa awa so no enyem ensem wa enti se na Brown be koso aye na adwen se wo be sei wono Mama Pat anka enkan no ne ye fe no agrada an sika gari wrade a ene na wode ne yefunu beto ho no mo pa no ani nyankopon atentam na chezo hwe de ma mi yikan a eye ni bresem because wodo nyame nyina ai mo de mo mi enkohwe video ne mra na mo amu behu de a me pa akire why mo share video na mo tag Nana Brown e ma me mo tag Nana Brown na mo share video ne ma me sere mo share video no e ma me na me nya short message bi why just short message because me console bebre mu nipa bebre bua me it be mani me luku to say ase obi be bua wa na ma ye ungrateful to the person enu ntina mama so life we come so life we da na wiase nipa nso din say ye ketewa bi it be pa mo chow mun share video ni ma me na me nya short message we me ni mu ni nkomo why mun share video ni ma me mun share video no na ye ni nkomo e be say ye nya nipa 200 na afi me dem message no eto ho me wo live ti mun share video no e ma me sese a share video no ma me na ye ni nkomo share video no ma me say eya wo dasa me wa ha wo say enya wo dasa me wa ha wo de just share the video for me na mo tag Nana Brown e ma me sese a me be say mo share na edu 200 na me di short message bi to a enye ntokwa nti na me wa ha na ene anwumre yi me da obi bia ase se wo eye Tender TV page so Nana Brown ababonten me my imagine say nipa me like makwala bia ni wa me respond to se obi a wa ya madwuma matua ne ka no oba me dan I will never respond to you na ewiase na ye wo nipa bi wo ho no wo wabrabo mu a wo wabrabo mu a say nipa is the problem of your life. I am saying this in authority. Say you nipa bi no oba wabrabo mu a that person is the problem of your life. Mama ka say bi nkyira mo Nana Brown abetra bonte say one onti ase say so for mama pep don ko ye video na me mako video na se na me commenting. Who is Nana Brown onu be dictating me life amame? Say den ti na obi what life na me mako life na se na me commenting. Who is Nana Brown? Nana Brown mama ka say bi nkyira wo. Me nya ma Jessica me respond because enya wo size enemy. So what you say? Me di obu ma wo ni ukru so many times nie. Ebia obi be na dream say aman crowd na be say me ne Nana Brown tem. But Nana Brown me ka kira one. Won tro ne won sam ne won niam a wo keka ne fa me ho no. Ade ye yaso be fa obi adwuma mu. Na nipa ne di wachi so wo yo dofo. Na nipa ne di wachi including say me call court, me call police station na Nana Brown wo gina ho. Me ba fie wo ne ukru ti me fie. But now you are the informant in my life. Ade ye very sad we ase. Se obi be ben se wa fa wo se maame obi be ben se wa fa wo se nua ba na sa nipa ne ye informant aye de na beto abrabom Nana Brown eniema wo de di me nyina ache but me ye nipa bia
wo yamade a me ma nipa hu sa me hu na wo yamade no me ma hu sa de na wo de aya me kura ma hunu da e de na be ya sai me ne wo ya dwuma na ma fa wo na me ya dwuma tua wo kan no make for all transfers me be ma wu muaye na me ma wu muaye wi a I don't have anything say me ba bonte be respond to anything once fit da me fa yesu sa me kra na ma je nkwa no once nipa bebre akeka nsem bebre nipa bebre akeka nsem bebre but emu bie no ma respond to obia sa me tempa na wo soro aya mo fa nche me because naturally no sa na me kasa obi to me kasa the way I kasa kire on sachere me naturally no me ye nipa me nim ade aye ka bra ye ho asese asai ye pretend ye go ye ho nya sa na me kasa ash it's a me kasa kwa na wo sha be kasa like entokwa na sa bufu nti the way me like me actions me donation be kono mo fa nche me Nana Brown me fa wo se me no na ye dwuma no be kan niam for say osofo ma me pep don ko ba bonten ba be kan say syndicate ye ne ba enti no o ka ne ho asama first audio no ontie second audio ontie agi fourth audio and obetie enti meme agrada di a wo boy no no wa mo evangelist o wa mo evangelist mama part o wo se na agrada nkonkoti asama osofo ma me pep don ko be kan Nana Brown ma me kan chiro sha me ubedi machi no amedi machi sa wudom yo ubedi machi won tro ho ubedi machi sa wo ye informat ubedi machi sa wo ya me bonsam. I am telling you today wonu mun sam ne wompoa ene watam didi Nana Brown wadi me no me workers no obato wo mo TV station ho me workers no obato wo mo TV station ho eti me won samo aye wadwen say me ama bia madwuma no wo be di matema kire me workers na wadi animonyam no Nana Brown o ma record from the A to Z and the video where me ye me say wo nipa bia me ni wo problem say wo time me say wo drum me pa wo chaw ti asem we ye e ma ne nya wadwen say me you grateful da na Nana Brown wo ye bonsam akasa ene me be yi niam bia gu ha because as I shame so nana men kasa but enipa bi take it down wa wani tia afide ye wahu de ekwo wo hwese de wo kasa na wotumi se ne ni abere pa yi ne ni abere a enya agro nya fedi agro kra na asem ba ko a wo ka wo hono a pemme kakra ene se wo se eye ne TV station na ye keka se won register ye no enye se won register ye wa register na mum afi mu de ai se 2020 we said you know eno ena wo se wo kokotua na wantimi ankotua na se wonni nipa bonfo bi ti se Nana Brown ena mo a o ma won sika se won konko register ana se won kotua for registration no a won konko ye no aka kire wo se yaye yakoye no eno ena etimi ma nyema bi sei etimi ba nipa akwan mu na hono na me bisa kakra se enti ade pa na eye maame evangelist part kire ana nke ye friend sika gari ai me kire na agrada ede asem no wo ba kire so wo peso wo kire se wo de sika ma Nana Brown se won go tua for the TV station registration no ana se renewal ena Nana Brown edi sika na Nana Brown atena sika na so ana evi se hono de asem ante me ho ase yi mante me ho ase wo se woni nipa bonfo bi ti se Nana Brown enam na se wo mani sika se won koye renewal ana se registration emma wo na se wanya ena ede nsunsuanso obi sei eba ti se de akoba ne se ye be chi ni ena ede bant na je se ho no wo pa kire se wa Nana Brown sika ese won koye registration na se renewal bi ma no ena sika no anko se de ana wo susu nu na na eyensem bebre na etu nya ntwae we kra de obi kan na hyase we introduction kra de etue mu bia de ekire me de beba abesom wo attention TV so ye de bebi ehye bia tokro mu kra na hya ye bebo ye homode ne yakofa ne de aba abesom efise wudi fata wo se ese wuti de ekoso ewo oman pumpini Ghana mu se na be ya wo so ubehu de ekoso na be ahweye ewo wanamuntu a wutu nyina emu na ebinumu ekeka ese enka be yanka ehu hia ese nka
Evangelist Mama Pat was Evangelist Mama Pat ehu hia esenk wo besoso ensem no so anase mpo se de wetimi ahye ne ho so emretintin nyina wo kira wo se Nana Brown ensem a woyiye pipia bonten eniama wa bekeka keka no enye niama ketoa na wei na apem no wo se wo so woyi nano no ohunu se wo twa sa ne se no wo twa no nechi atia nechi na no na amanfo amanfo kasa pa senka we yehu hia esenka Mama Pat ebeba besoso ensem bi sei eso e de kire se wofa Kristo yi de eniama de ensohwe wo ho ebebobo aba wo bi beka ensem ni bi wo ho no ma epem wa na wurawo eka wakoma oje wo ho a enye ewo mu saa de nanso no enke wo se Mama Pat anka eka ne yefe no Nana Agrada sika gari na ehu hia eso wo beba besoso sensemi nyina eso ena afi soso no wo hwe eye expression facial expression na wo ma wo de kasa na wotimi hu sa na koma ba pa ye nanso ne nyina emu no wo se Ghana fo mfa nche no mo mfa nche no ese wo kasa sa to nation wo de kasa ne se de wo ye ne hu mo mfa nche no na enye se ebia ne buefu abroso nti ne wo ye sa na emom naturally no sa en wo kasa wonye wo bia wo ahobrase kasa sa na bi wonye wo dwan wanwa sa wo ye hyepa ese kraman wo hu ya no wo so opu wono wonye giramo a wo hu abobebu nani aguso enti so wo kasa wo hyew so na se mo hu ni se bia ne buefu abroso a mo mfa nche no no sa na ne kasa etie me hye wo bo ese de edi sansem yi nyina echi no ya besa so de abesum wa Aheya Attention TV eno nti ena ehu behia ese abre nyina ne se wo hwe Attention TV a obe subscribe like na share no dofo bi nya de ekoso ni bi enhwe na bra wa subscribe no na je so obe ka Attention TV ebusuekuo no ho na afei de ebekoso wo eye Attention TV ha bia no wo so wonsa etimi aka maame da ko a me de wo ebesi ha na mama mo ene hwe mesa so abamona nso bi